Hvala. Privukao me jedan neposredni lagani narativ kao i u prvoj sezoni, gde glavnu neku karakteristiku koju bi izdvojio da je bila nepretenciozna. I onda mi se svidelo to da u stvari u toj cijeloj dramskoj radnji na jedan veoma lagan način mi u stvari upadamo u sve dublje i dublje dramske zaplete. I u razgovoru sa Jelenom sam shvatio da će to bude jedna lagana saradnja. Moj lik se zove Veljko, on je arhitekta i on pokušava da prebrodi neke sopstvene demone koje ima u sebi da bi ostvario neku zdravu i normalnu vezu, međutim vidjet ćemo da li će uspeti. Ovde snimamo scenu čeonog susreta bivšeg Vesninog muža Uroša i Veljka koji se sreću u nebranom grožđu u situaciji gde je Uroš sreći njega do pola golog kad on izlazi iz tuš kabine. Tako da je bilo veoma zanimljivo danas raditi sa Jadranom. Snimali smo na lepim lokacijama, bili smo na moru 7 dana i fantastično smo se provali, tu se nekako stvorio taj neki timski duh koji je, evo, ne jenjava ni od kad smo došli u Beograd.